Saruandoro na kaloko na Radio Fiji 1 ando may biki na buongani binyano. Nisambula binaka na ngonoboro taki ni rongo sere na ngona nindreko malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilangi. Ningina magati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngona ni rongo mani sana. Waki na wono na ngona ni rongo sere na Radio Fiji 1 na ndo may biti na buongani binyano. Isambulu binaka sai koengo na pagleleka ni nonde tukutuku ena raida na tambana ni bagada mera na durumi ka bagata kilai na bisnisi karando buni takatigo na nonda rauka wailabo tugono chito go tukulebu ni sabonga ngo endo na bula mena kathibikina na itukutuku wailabo ni rono ndo bitika ono eso na bisnisi era siang ni barita takatiko na nonda ya doba na milioni na dola na beika era rawata ka maroro itu na bimbange ena nondo benua ero rei na matabele suba endo na manindi eliu ena border control ena tambana ni wada kena ndo na ndoni business me Afghanistan ero beitaki na tata ka baka mbuto o Joseph Marawa ke Abdul Seheb kasa soli birawa ndendai na imatai ni tuktuku ni kisiongo ersa baka salataki na leoni bonua melo toka ke lambasa kara baka itikutuku na bibonua kasandewa kina kandibuka merna ganga rauni sakere beir na leon bonua merna ndo songota na non rakatumba leka kina katumba ni vale maina bima mani lima ena yakabi kina wala kaloka na bongi balata na dina endo unreti ramai na kandibuka kina gito esato so Italia kina bulaga tumai na sot ni National Football Championship kando dolo me vaidori ena moni madongo ia ersa tiga bukia batalanga na timi ni soka ni nonda banua ena buku ni bawa rau kina sot ni Pacific Cup kana wadur tiko ena bula mayungo mai da bekir na boleleka ni nonda tukutuku ibading naka Isambulu bina na bora mchumena matakani kwa ni rongo ni bibi kwa marataki ke misa wapo ni ana di sambulu bina na sero kwa ni sana mchumena kina na bora mchumai tunasile ni sambula oyo Mr. Ben Kela pa nama kikira ni bibi mataka moni chikira bora mbuka maina ono kina ziwa ena bula FM Tunasile